let's go. Ubu noneho sasa tugiye kugenda, dore ni 5,000 ndabifite kabisa. Tugiye kugenda noneho abakobwa ndi kubareba beza no ngaho imbere yanjye, ndabona ari abana bo mu miturire kabisa bari kugenda bakina mu muhanda. Reka nze nyabike kugira ngo hatabasha kugira umuntu uza kuzana ibibazo n'iki noneho bikaza kubibazo. Urabona rero bari abakobwa bari kugenda bakina mu muhanda, bakina n'iki tugiye kubabaza ibibazo kabisa kugira ngo noneho kabisa noneho ibibazo ngiye kubabaza ni ibintu by'ibishego nyine by'abana bo mu bakire neza. Kubundi kubona se batangiye kunyitegeza nk'ahantu banze, abo ngabo banze tuwasanga basanzwe banze, noneho ugasanga ibibazo bitagira n'iki. Mukomere cyane, mumeze neza se? Murabo muri izi quartier se? N'abayoboza se? Ahantu bita kwa Kazungu murahazi se? Kwa Kazungu Kazungu abateke. Kazungu wo muri butike. Ni hari. None se muri kubona n'ahantu musanzwe munzi? Tugubana ku YouTube. Ku YouTube. None se none se nababaza ibibazo? Nari bitubaza. Nababaza ibibazo? Ngiye kubabwira amagambo. Nimuyasubiramo urumva? Buri muntu aratsindira inoti y'5,000 buri muntu. Ubwo ni 15,000 ko muri aha ngaha. Ubwo nye ni 1000 buri muntu tubwire. Buri muntu aratsindira inoti y'5,000. Ko hari umuntu wamaye 5,000 byawe ngo mbikuzanire ngabikuremo mbiguhe. Ko hari umuntu wari wamaye amafaranga ya 5,000 byawe ngo mbikuzanire. Uwo muntu manza kuze simbizi bamwita Eric acuruza aranya Bugogo. Yamuhenye 5,000 mbiguhe. Nyine ni 5,000 byawe yari yamaye ngo mbikuzanire. Noneho nyine ngo nyine ngo nze kubigwa. So bita Mutesi Jolly. Kora birangira niwe muhe. 5,000. N'uyu nguyu so bita Burino. Ni ngewe. Bari bamaye 2,000 byawe ngo mbikuzanire ngo mwakoranye nk'akazi. Ndamwibuka. 2,000. Nawe babwita nde yowe nago bamuvuzemo. Nago nakoze akazi kuko namba. Ubwo pesa twabavuze. Nyabahe mwebwe bavuze. Rero Mutesi Jolly ngiye nari ndi kugenda ndeba imba muri Nyangamugayo. None nsanze mutari Inyangamugayo. Uwo muntu bita Kazungu ramuze waromaye 5,000. Kazungu ndamuzi. Acuruza hano bateka hano muri no kare. Rero ngewe nago narinje nago Kazungu nago yaranyohereje narinje kuri Inyangamugayo ku 5,000 narinzanye ku 5,000 narinzanye narinje kukubirira kabiri ngo 10,000. Ubwo rero urayahombye. Oya nawe uraducanze Kazungu turamuzi. None se nyine ibyo 5,000 ko wari ubyemeye nakaye kazi wakoze? Yarayanyemereye. Yarayakwemereye. Yarayakwemereye ko nakazi wakoze. None ngira mubwiye ko yakoze akazi. Rero ngewe yari joke sibyo? Ubu Kazungu sinamuzi. Ubwo nyine wowe singakina mu mafaranga. Ndumva nyine mwebwe byaguranye. Reka ngomeze nishakira abandi bantu. Ubu mwese nanyangamugayo. Sawa rero bakamugomeza. Kanishakira abandi bantu. Ndumva mwebwe muri kugomeza kugira n'iki.